didn't see, had the golden age of our culture, and it was abruptly uh, stopped with arrival of the Turks, and became even more difficult later on when we had to move. And when in the 17th century, end of 17th century, Serbian people moved to across Danube and Sava River to Austro-Hungary. That was a second part of our cultural revival. And it's a very cherished time for us because it gave us the base of our future and literature and art and everything. And we adopted many of the new cultural streams which people in Europe basically started practicing earlier than Serbs. Namely, that's the Baroque, which left a lot of special uh, characteristics in our art and in our music. So this is a second presentation. The first one was medieval Serbia. And those who watched medieval Serbia, they know that we had a very special culture and art because it was based on Christianity and shared with other Christian countries before the 10th century. And that was the main characteristic of the Serbian art as well. And architecture took different way. And in architecture, we had monasteries across Kosovo and south of Serbia, and also later on towards north and Hungary. And these monasteries were characteristic for Serbian architecture, and it was recognized by UNESCO, and they became UNESCO heritage sites of the world. So we now start from rebuilding our culture and our heritage in the 17th and 18th century. And that's why this period is Yeah, really looks good. important. Okay, are you hearing everyone? Now I'm going to switch to Serbian language, and I'm going to tell you also in English something a little bit more about why the Serbs in that time had to, in 17th century, had to move from Serbia and Kosovo because Turks had very harsh reprisals on Serbs for not converting into Islam. And that was one of the major things because with conversion, they wanted to kill our culture and our heritage, and they wanted to make Serbian people part of the grand, at that time, Turkish Empire. Turkish Empire, unfortunately, was not that long, grand and big. So they started slowly withdrawing, and we know that belongs to other history. So from now on, I'm talking in Serbian. Those who cannot, like few people who I see, cannot follow that in Serbian, I shall send you this information later on in writing. You can watch our presentation because there are a lot of lovely paintings, pictures and everything, and maybe you will pick up some of the words as well. Thank you. Hvala lepo i sad prelazimo na srpski. Ja sam htjela da vam predstavim, osim sebe, što me znate, Slavicu,
Slavice, gde si? Evo, vidim. Pa ne vidiš. Slavica je član odbora Srpske biblioteke u Londonu i ona je naš najveći i najpametniji član što se tiče ovih tehničkih stvari. Tako da bez nje ne bi mogli ništa da uradimo. A treći član je Marija Alport, koja je naša glumica i koja je isto tako član odbora biblioteke i ona je ta koja će profesionalno da nam čita određene stvari koje imamo da predstavimo danas. Ja ću sada da počnem sa našom srpskom književnošću i prozom i koja obuhvata u stvari period od 9. do 17. veka i do prve pismenosti i od prve pismenosti do baroka. Najveći uticaj na srpsku književnost imala je Vizantija u staro vreme, kao što znamo, tako da je stvaralački period iz tog doba bio uglavnom religiozni. Taj period je sličan po izboru tema i pisanja, tako i književnost te druge vrste se razvijala sve do 17. veka, jer nije bilo mnogo, čak i oni koji u prošlom našem predavanju smo mi to već objasnili, ali i oni koji su hteli da možda pišu neke druge stvari, neke sonete ili tako nešto, imali su i dalje osjećaj da treba da to stave u religijski koncept. To je možda bilo i dobro zbog toga što je kasnije, kada je počeo nadiranje Turaka na Balkan i kada su naši carevi i kraljevi počeli da gube bitke, da nije bilo tih pesama, da nije bilo tih srednjevekovnih heroja iz raznih ratova, mi bi verovatno imali mnogo težu kulturnu baštinu i ne bi mogli da se prilagodimo novim konceptima života koji su sledili sa dolaskom Turaka. Srbi su bili potlačen narod pod Turcima, naročito kad je Mehmed Osvajač ušao u Srbiju, mada je on bio jedan od onih koji je govorio, turskih careva, koji je govorio srpski jezik jako dobro, zato što ga je Olivera Branković u stvari podigla i na neki način ga naučila o tome kakvi su Srbi i šta Srbi rade. Kultura je zamrzla u našim krajevima pod Turcima i društveni razvoj se isto tako zaustavio i to je naročito značajno za razvoj književnosti i za razvoj socijalne svesti, kao i reakcije i na to neizdržljivo tlačenje naroda. Tako da je to kulminiralo u određenom trenutku, a mi znamo, mi smo to zvali još iz davnih dana turski zulum. Pod takvim okolnostima narod se više pribio crkvi i veri, jer to je bilo jedino prepoznatljivo gde su oni mogli da se vežu za neke ideje i za neke teme koje su bile srpske. Znači, gde je njihovo biće dobijalo neki polet, neki minimalni polet, ali i veru da njihova nacionalnost i da njihovo biće, srpsko biće, još uvek postoji. Tako da je to bilo da bi se sačuvao taj narodni ponos i narodni identitet. Mi imamo iz tog doba vrlo malo pisanih spomenika i oni koji su opstali, to su uglavnom bile crkvene knjige i pisane
pisane su uglavnom za crkvene potrebe. Međutim, i to je bilo dobro, jer to je bio crkveno-slovenski jezik, koji je bio malo drugčiji od srpskog, koje mi govorimo, ali je ipak bio slovenski jezik koji je davao narodu neki polet da zna da postoji neka vera, da postoji nešto što možda će da ih spase u jednom trenutku. Pod takvim okolnostima, krajem 17. veka, 1689. godine, mi smo krenuli pa sad ne znam kako, neće ovo da nam se okrene, ali ja sam htjela da vam pokažem sad sledeću sliku, ali Slavica će to sada naći. Počela je velika seoba, vrati nas, počela je velika seoba pod Arsenijem Čarnojevićem i to je, Srbi su krenuli ka srednjem Podunavlju i Sremu i Mađarskoj, Austro-Ugarskoj. Tako da je taj zbeg je bio jedan od najvećih migracija u Evropi sve do 20. veka, ja mislim. Tako da, eto, to nam je bio početak. Zbeg je bio kataklizmičan zbog toga što srpski narod je morao da opstane u feudalnim uslovima koji su bili nemogući, jer su ih Turci zbog raznih manjih pometnji po njihovom razmišljanju stavljali po strašne muke. I da ne pričamo sad o svim tim takvim, međutim u okviru toga, u tom zanosu jačanju nacionalne svesti razvili su se i novi društveni politički odnosi i nove ideje koje su stvorile bazu za novo društveno uređenje. Tako da sada prvi put mi imamo pomak od tog feudalnog dela koji je postojao u srednjem veku. Mi se polako pomeramo ka novom uređenju koje je sada dominantno u celoj Evropi. Književnost se u tom periodu nije mnogo razvijala zato što su ljudi bili na putu sve vreme i duhovni život je bio uglavnom posvećen i dalje manastirskoj književnosti. Crkva i sveštenstvo su okupljali narod, pomagali da opstane i da srpsko kulturno biće još uvek bude zadojeno tim herojskim gubitkom na Kosovu, što je bilo, po meni je to bilo možda jedan od najvažnijih trenutaka gde Srbi nisu mogli nikako da se opredele da li da idu napred ili da idu nazad. Ali nismo mi mogli da zaboravimo, verovatno kao narod, ono što nas je dovelo do situacije u kojoj smo bili. Ovo je još jedna slika koja predstavlja taj zbega. Zašto sam je ja stavila, i mada nije baš sjajna slika, to je u stvari zbeg zbog ovih njihovih odela i haljina. Ja sam htela da vam pokažem koliko je turski uticaj bio veliki, da su ljudi, žene i muškarci bili obučeni kao u turska odela, u šalvare i muškarci su nosili te turske delove, evo vidite ovde kako su obučeni. Možda je na onoj drugoj slici još bolje. Aj vrati onu sliku da vidimo. Evo, da, i ovde se vidi. Sad, ovde se vidi da su neki
kao na primjer ovaj što je na konju, on je obučen, ima i taj šlem i on više liči na nekog austro-ugarskog vojnika nego na srpskog. Ali ovaj stari ispred da sa gunjem i ovo sve kako nosi, on je obučen kao Srbin. On je imao, ali vidimo da tu postoji neki i turski elementi u tim haljinama i u tim stvarima. Međutim, to je bio najvažniji deo. U to vreme imamo isto i upotrebu jezika i ćirilice, što je bilo jako značajno, zato što od Vukanovog, u stvari, evanđelja, ćirilica je postala glavno pismo Srba i rad skriptorija iz Ohrida, i gde su radili Ćirilo i Metodije još od 9. veka. Tako da su njihovi učenici postavili su temelje slovenske religiozne književnosti između 9. i 11. veka, ali ni jedno delo iz tog perioda nije sačuvano. Znači, Turci su nas totalno obeshrabrili da bilo šta što je nacionalno opstane među Srbima i da mi to možemo da koristimo. Tako, prošli put smo mi pomenuli Novo Brdo i Rudarski zakonik Stefana Lazarevića, koji je donet 1412. i samo je ostao prepis njegov iz 16. veka, koji je u stvari jedno od veoma značajnih rukopisa srpske književnosti i pismenosti, jer trebalo iz tog perioda pomenuti i književnike koji su pisali pod uticajem srednjeg veka, ali to je već 16. vek, Vladislav Gramatik, Dmitrije Kantakuzen, Konstantin Mihajlović. Oni su, to je sve bilo još uvek kad je Srbija pala pod tursku vlast i ništa značajno se u stvari u tom periodu nije dogodilo, osim tih crkvenih knjiga. U 16. veku u Sremu počinje da oživljava isto tako crkvena književnost, ali je to postao novi centar srpske kulture. Ideja ovih crkvenih spisa je bila da okupi srpski narod i da sačuva nacionalno biće kroz žitija i kroz druge retorike koje smo sakupili iz tog vremena. Tako je narod sačuvao u stvari nekoliko spisa zajedno sa Bugarima iz Sofijskog kruga i tako je napisan i polemički tekst protiv islama posle spaljivanja Đorđa Kratovca, koji je odbio da prihvati islam, pa su ga Turci spalili. Turci su se inače surovo ponašali, stavljali ljude na kolac, ubijali ih, stavljali ih na ražanj, pekli i tako. To su bile potpuno nezapamćene kazne među civilizovanim svetom. U to vreme, u 15. veku, u stvari, počinje i konstruktivni razvoj književnosti u Evropi i svetu sa pronalaskom prese za štampanje 1456. i naša prva štamparija je otvorena u Oktojih u Crnoj Gori, koju je otvorio Đorđe Crnojević na Cetinju 1493. Samo nešto malo kasnije od prve štamparije. Međutim, prva knjiga koja je bila Oktojih prvoglasnik, ubrzo je, samo je ta jedna bila naštampana i ubrzo je zamrzla ta štamparija, pa se štampanje knjiga prenelo u Veneciju. I Božidar Vuković je kasnije kod braće Ljubovića preneo štampariju u Goražde. Iako je književnost nastavila da živi u 16. 17. veku, stagnacija je bila karakteristična jer se nisu pojavili novi žanrovi i to je bila posledica u stvari tog pritiska turskog na naš narod. Crkva je nastavila sa prepisivačkim radom i na Svetoj Gori i bila je, pogotovo patrijarh Pajsije Janjevac je bio zaslužan za očuvanje mnogih rukopisa stare srpske književnosti, jer Turci bi i to spalili i odneli.
Međutim, jezik je bio staroslovenski, nenarodni govorni jezik i nijedne slovenske grupe, tako da se koristio samo za hrišćanske potrebe i približavanje duhovnosti. Međutim, narodni jezik imao veliki uticaj na stvaranje srpskog govornog i pisanog jezika, naročito u Vojvodini. Tako je počelo prikupljanje starih srpskih tekstova i njihovih redakcija, knjiga i potvrđen je dokaz o postojanju i održavanju kulture srpskog naroda u vremenu kad je Srbija bila pod Turcima. U 18. veku među prvim baroknim skupljačima srpskih rukopisa bili su Đorđe Branković i Jovan Rajić. Ja mislim da možda ćemo kasnije doći do njih, kao i redakcija Vuka Stevanovića Karadžića u 19. veku i drugih pisaca. Doći ćemo do toga sad. Jedan od najznačajnijih naših pisaca sa kraja 18. veka bio je naravno Dositej Obradović. To je što se tiče Srbije. Međutim, austrijsko-turski rat u 683. godini, 1806. Da? Da pomerim se? Ne, ostavio za sad. Dovela je do poremećaja demografske slike na Balkanu i do prve migracije pod Arsenijem III. Čarnojevićem. Ovo je jedna freska Arsenija III. Koju sam ja našla i stavila da ga vidite kako je on izgledao. On je izgledao kao naši srednjovekovni crkveni oci. Tom egzodusu njegovom su prišli i katolici, hrišćani, Albanci i 1689. je Srbi su stigli do Dunava i Save i počeli da prelaze Dunav i Savu u Austrijsku carevinu, jer im je Leopold I dao mogućnost da se nasele u Sremu i u Vojvodini. Srpska, to je sledeća etapa, sad promenimo. Ovo je privilegija koja je data srpskom narodu u Hrvatskoj i u Bosni, to je koji su se tamo nastanili posle Kosovske bitke i koji su živeli tamo i pre toga. To je Marija Terezija, kao što vidite da piše, ona je dala privilegije Srbima da mogu da opstanu i da žive tamo i da se nastave. Sledeća je srpski patrijarh Arsenije IV. Jovanović, koji je, pošto su postojala dva u vreme zbegova, postojala su dva zbega Srba. Taj jedan je bio koji je sada bio pod ovim Arsenijem IV. Jovanovićem. Oni su isto prešli dolaskom u Austriju. Tamo je krenuo Srbi su dobili novi elan i počeli su da prihvataju nove ideje. I tako je počeo brzo i progres koji je zahvatio veći deo Evrope u to doba. Jer to je bila isto velika nada za Srbe da se obnovi kulturni život. Novi rat između Habsburške monarhije i Turske 737. i 1739. pokrenuo novi egzodus Srba iz tog turskog dela i sada pod Arsenijem IV. Jovanovićem Šakabentom, gde su Otomani napredovali i osvojili celu teritoriju Srbije i Srbima je bilo nemoguće više da ostanu, tako da je veliki deo naroda se povukao sa Habsburškom vojskom u Srem. I to je bila druga velika migracija. Promenimo. Ovo je jedna gravira koju sam ja pronašla kao vrlo zanimljivu, jer je to prelaz Srba
čamcima preko Save i Dunava u Vojvodinu i u Austriju, i to je meni onako bila jedna od najtužnijih slika koje sam ja videla iz tog perioda. A ovde smo sad napravili jednu mapu, našla sam jednu mapu gde se može da vidi kako je to izgledalo za vreme, gde je bila Habsburška monarhija, gde je bila Otomanska i gde su bili Srbi. I Otomani su držali ceo ovaj jedan deo i tu su se približili Habsburškoj monarhiji, i međutim to je bio taj trenutak kada su Habsburzi u stvari dali Srbima mogućnost da se nasele, odnosno da budu kao prva odbrana od Turaka. Idemo dalje. Ovde smo pomenuli Đurđa Brankovića, koji je u stvari se i dalje, on je u 17. veku napisao jednu sloveno-srpsku hroniku koja je značajna za istoriografsku i političku misao 18. veka među Srbima. I tu su značajne besede isto Gavrila Stefanovića Venclovića, koji je pisao uporedo starosrpsko-slovenskim i narodnim jezikom. Cela poenta je bila da narodni jezik još uvek nije bio prihvaćen kao književni jezik, i to je sada Venclović jedan od prvih koji je počeo da ga upotrebljava. To se sve dešavalo u ranom 18. veku. Đurđe Branković je živeo on se rodio u 17. veku 1645. a umro je 1711. što znači na samom početku 18. veka. Uticaj, kad su se preselili u Austro-Ugarsku i u Austriju, Srbi su došli pod jak uticaj baroka, koji do tada nije imao nikakvu priliku da se vidi. Sad ovde Jovan Rajić je, na primer, jedan od stvaralaca iz tog doba, i imamo nekoliko još iz tog, naročito Jovan Rajić i Hristifor Žefarović. On je jako bitan. Hristifor Zaharije Orfelin isto. Zaharije Orfelin, ja ću se vratiti na njega, ali bih htela prvo da vam kažem za ovoga. Hoćeš još jednu sliku, man? Ne, gde nam je ovaj Žefarović? Jovan Rajić. Izgleda da smo izgubili Žefarovića, ali Žefarović je bio isto jedan od vrlo važnih pisaca i slikara u stvari. On je slikao stematografije, tako su se zvao, to su bile slike heraldičkih grbova srpskih srednjovekovnih porodica, i pisao je pesme, i u tom periodu je i Zaharije Orfelin. Sad, okreni onda na Zaharija Orfelina da vidimo. On je živeo 726. do 785. godine i on je bio teolog, istoričar i pesnik, i bio je i naučnik. Pokrenuo je, zašto je on važan? Zato što je pokrenuo prvi časopis srpski, i to je bio slaveno-srpski magazin. Ali je pisao i razne druge radove iz nauke i monografije, napisao je monografiju ruskog cara Petra I. Među pesmama mu je najznačajnija Plač Srbiji. I kao Rajić, Orfelin je pošao od ruskih baroknih modela 17. veka da bi se približio idealima ruskog i zapadnog prosvetiteljstva. Sad, ja mislim da je Marija ima da pročita Plač Srbiji, jer taj
ta pesma je jako uticala na našu književnost s početka 18. veka. Sa tim početkom 80. godina 18. veka, u doba cara reformatora Josifa II, srpska književnost ulazi u period osnovnih i korenitih promena i inicijator promena bio je prosvetitelj i racionalista Dositej Obradović. On je rođen u rumunskom Banatu i svoj duhovni razvoj počeo dvostrukim bekstvom sa zanata u manastir, a potom iz manastira u svet, da bi najveći deo života proveo na putu. I u prvom periodu svog života Dositej kao odbegli monah putuje najviše po zemljama pravoslavnog jugoistoka, upoznajući tako sve narodne jezike i kulture, govorio je više jezika i pre odlaska na zapad on se razvio u književnika i humanistu istočnoevropskog tipa sa dominantnim grčkim uticajem. Sad ću ja to da predam Mariji, pošto ona će da vam ispriča malo više o Dositeju i o ovim pesmama koje je Orfelin, ovih pesmi u stvari, Plač Srbiji koji je Orfelin napisao. Marija? Evo, tu sam. Pročitat ću Dositeju Obradoviću prvo, a onda ćemo da čujemo stihove Zaharija Orfelina. Da. Dimitrije Obradović, crkveno Dositej, rođen je u rumunskom delu Banata, tadašnje Austrije, Čakovo, 1739. godine, a umro je u Beogradu 28. marta 1811. Bio je srpski prosvetitelj i reformator revolucionarnog perioda i nacionalnog preporoda. Bio je osnivač i profesor velike škole, preteče Beogradskog univerziteta. Dositej je bio prvi popečitelj prosvete u Sovjetu, a autor svečane pesme Vostani Serbije. Školovao se kao kaluđer, ali je napustio taj poziv i krenuo na putovanje po celoj Evropi, gde je primio ideje evropskog prosvetiteljstva i racionalizma. Ponesen takvim idejama, radio je na prosvećenju svog naroda, prevodio je razna dela, među kojima su najpoznatije Ezopove basne, a potom je sam pisao dela među kojima je najpoznatije Život i priključenija. Njegovi ostaci počivaju u Beogradu na ulazu u Sabornu crkvu, iako je njegova izričita želja bila da bude sahranjen pored hajdučke česme u beogradskom Košutnjaku. Otac mu se zvao Đurać, a po zanimanju bio je ćurčija i trgovac, a majka Kruna bila je kći Ranka Paunkića iz Semartona. Njegov otac je umro oko 1748. godine i posle smrti ostavio je udovicu i 4 male dece. Mati Kruna umire uskoro, oko 1752. godine, a deca mu se rasturila po porodici. Mali Dimitrije dopadne jednom tetku, gde je učio osnovnu školu i kako je voleo knjigu, tetak naumi da ga spremi za popa. Čitanje žitija svetaca zavrte mozak 12-godišnjem dečaku, po prirodi sklonom sanjarenju i maštanju i jednom prilikom htete sa jednim prosjačkim kaluđerom iz Dečana da beži u Tursku, u pustinju da se posveti. Trezven tetak, videći detinju maštu, da bi ga zadržao tih verskih fantaziranja, odvede ga nazad u Temišvar kod jednog jorgadžije i da uči zanac, ali je on ipak otišao u manastir. Međutim, posle nekog vremena, on se oslobađa kaluđerskog života i njegov duh se proširuje. On počinje da čita i građanske knjige, samoobrazuje se, uči latinski jezik, a to je podstaklo želju za više znanja i prave nauke. Od 1761. do 1763. godine bio je učitelj u srpskoj školi pri crkvi Svetog Đorđa u Kninskom polju, gde zadovoljno provodi 3 godine svoga života, naučivši i nešto italijanskog jezika. Kao učitelj i domaći vaspitač
ili kao manastirski gost obišao je skoro ceo Balkan i Malu Aziju, zatim Italiju, Nemačku, Francusku, Englesku, Austriju i Rusiju. U Smirni je proveo 3 godine kao đak čuvene grčke bogoslovske škole Jeroteja Dandrina. Tu na Krfu dobro je naučio grčki jezik, književnost i filozofiju. Školu je morao da napusti zbog izbijanja Rusko-Turskog rata 1787. godine. Posle toga ponovo živi u Dalmaciji kao učitelj u Kninu, u školi na Sinobatskoj Glavici, zatim u Zadru i Trstu. Iz Trsta je otišao u Beč, gde je proveo punih 6 godina u učenju nemačkog jezika i kulture. Portretisao ga je u Beču 1794. godine srpski slikar i ikonopisac Arsa Teodorović. Kao učitelj jezika odlazi iz Beča u Karlovce i u Moldaviju. Mantiju je skinuo tek kada je upisao u Haleju filozofiju. Filozofske studije nastavlja u Leipzigu i tu počinje i sam da piše. Godine 1783. štampa svoje prvo delo Život i priključenja. Putovao je još u Pariz, London i Rusiju, gde je bio pozvan za nastavnika jedne vojne škole. U Londonu je boravio u East Endu, u jednom pub hotelu, gde je spomen ploča sa njegovim imenom na kojoj piše Here lived in 1784 Dositej Obradović, 1742 till 1811, eminent Serbian man of letters, first minister of education in Serbia. To ide u prilog teoriji da se srpsko prisustvo može dokumentovati do kraja 17. veka. Prvi srpski ustanak zatekao ga je u Trstu. On se od početka stavlja u službu srpskih ustanika. Prvo je skupljao priloge za njih, pa je potom vršio razne poverljive misije između ustanika i Rusije i najzad konačno prelazi u Srbiju. Kao najprosvećeniji i najučeniji Srbin svoga vremena, postao je prvi srpski ministar prosvete, organizovao je škole, mirio je i savjetovao ustaničke vođe i bio je Karađorđev lični sekretar i savjetnik. U Beogradu na Velikoj pijaci bila je kuća u kojoj je živeo, učio i umro Dositej Obradović. U toj kući je bio jedno vreme i sovjet-srpski smešten. Beogradski fotograf Gantenbein je za potrebe Srpskog učenog društva 1865. godine napravio 6 snimaka te kuće. Inače, Dositej Obradović je živeo u Gospodar Jevremovoj ulici, gde se nalazi spomen kuća, muzej Vuka i Dositeja. On je umro 1811. u Beogradu i sahranjen ispred Saborne crkve u Beogradu. Njegovo telo je 2 puta izmešteno, najpre u 1837. zbog zidanja nove Saborne crkve umesto stare koja je srušena i drugi put 1897. da bi se njegov grob postavio naporedo sa grobom Vuka Karadžića, koji je te godine prenet iz Beča. Tokom 2011. godine obeleženo je 200 godina od njegove smrti. Prvo je štampao Život i priključenje u Trstu, u kojem je ispričao svoj život od rođenja do 39. godine i svoju biografiju propratio refleksijama o potrebi škole i nauke, zakasnilom obrazovanju Kaluđera i zatim je objavio Sabranje, zbirku ogleda iz morala i praktične filozofije, pisao je o patriotizmu, ljubavi ka nauci, o laži, o čitanju, o umetnosti i nekoliko moralnih priča evropskih autora. Prvi Dositejev štampani rad je pismo Haralampiju, štampan u Leipzigu kao poziv za pretplatu na Sovjete zdravog razuma. To je njegovo čuveno programsko pismo gde su u vidu manifesta izložene njegove osnovne ideje. U obliku pisma jednom prijatelju,
tršćanskom trgovcu Haralampiju, inače Srbinu iz Hrvatske, Dositej izlaže da je nameren štampati za narod jednu knjigu na prostom narodnom jeziku za proste seljake. On je napisao da od Jadranskog mora do reke Dunav živi jedan narod koji jednim jezikom govori. Njegovo znanje je bilo obimno i raznoliko. Prošao je kroz duhovni uticaj verske mistike, ruske dogmatične književnosti, grčkih crkvenih reformatora, nemačkog protestanizma i francuskog i engleskog racionalizma. On kupi i prerađuje velike istine, pouke i lepe misli iz svih vremena i od svih naroda. Od Platona i Aristotela do Labriera, Molijera, Lessinga i Voltera. Kao ubeđeni pristalica racionalističke filozofije, Dositej veruje u svemoć razuma i nauku, ističe iznad svega. Učiniti nauku i filozofiju dostupnim svim ljudima i onim u najzabačenijim selima, to je on postavio kao najviše načelo. Eto, to je toliko od Dositeja. Pa hoćeš da pročitaš ovu pesmu što smo imali pre toga? Možemo. Znači, Srbiji. Dobro. Znači, Zaharije Orfelin je napisao ovu malo dužu pesmu Plač Srbiji, tim arhaičnim jezikom, jel? Ne. Pa to je jako bitno zato što mi iz tog perioda nemamo mnogo poezije i to je jedna od retkih pesama koja je ostala iz tog perioda, 18. veka, a Zaharije Orfelin je bio inače prvi teolog, istoričar, pesnik i darovit slikar i naučnik i sve je to radio evo kao što vidite od druge polovine 18. veka do 19. početkom 19. veka. I njegov taj magazin je bio isto što smo malo pre rekli, ali on je bio isto poznat kao pesnik. Ovako. Plač Srbiji. Kako stade Srbija slavna i ugodna, sa mnoštvom naroda bivša pređe plodna. Presilni mi carevi i hrabri soldati, sad u ropstvo drugima morala se dati. Plačući, pregorko, plačem se dan i noć. Moju terzam utrobu jer ja ne imam pomoć. Koji su mi od najpre dobri druzi bili, sad su mi se veliki vrazi pojavili. Slavni moji carevi i voždi veliki, s mojim hrabri vitezi i sini toliki, oštrim mečem padoša u svojoj državi. Nažalost gorku mu ostah ja bez slavi. Morala sam već poći jak različnim carem, gorke suze lijući mećem se u jarem. Svi se meni rugaju i hulu svi kažu, eto naša robinja, a breme nalažu. Srpske moje granice i zemlje radajut, što hrabri mi vitezi tudne proježđajut. Razoreni gradovi svi pusti već stali. Kule bojne srpske sve i dvorovi pali. Nesreća ta moja do ada me svede. Svako veće zlo svoje spusti na me sede. Uvi meni nesrećno, gde su cari moji? Gdi vojvode preslavne sa hrabrim i voji? Kedma čada u Turskoj, a posvuda druga, senjut ljuto, žalosno, pregorka tuga. Po toliko ja slavi i mojoj hrabrosti, porugana ostala sam, o moje žalosti. Sav se duh moj u meni pregorko vazmuti, terezajući iz utroba srce mi prevrati. Vrazi moji prokleti mene prevariše, radost moju poslednju navijek zatočiše.
svi veće vrazi moji ruka mi pljeskajut, žulno zvižde na mene, a zlobno glas dajut. To li ona preslavna Srbija u svetu? Sad sluškinja naša bis dal s nam pod petu. I svi moji proroci slavu vozljubili, ščadmi moji u ropstvu mene ostavili. Dobro opšće prezriješe preko mene glede, samo o tom pekuce da slavu naslijede. Oružja sva moja vrag moj zatupio, pero svoje sa mojom sabljom zaoštrio. U krv moju umače name zlobu piše, čada moja noga mi gazeć zlobom diše. Potoke već od suza lijet oko moje, jerbo srce žalosti ispušta svoje. Iznemogla snaga sva, pun je svak žalosti, jer sam se ja lišila moje sve hrabrosti. Dobri moji sinovi, ni u šta svi stali, oružja se pleći vragom dat morali, sise oni zmijeve sisati gone se, sa svih strana vražije napasti boje se. Vostok, zapad, polunoć bojali se mene, slavne, hrabre Srbije, bivše tog da jedne. A sad sjedim žalosna, u ropstvu tužeći i za moju hrabrostiju pregorko plačući. Pomrači se i vid moj, ruki oslabili, zgubila sam i snagu, sasvim me satrli. Slavna moja sva hrabrost na Kosovu pade, a tko će me utješit, ne ima toga sade. Strele svoje na mene vrazi napregoše, oči moje i srce najpre izbodoše. Pokraj mene tko hodi, slobodno me strelja, škripe zubi na mene, a to je svima želja. Kose moje na sablju, vrazi moji bijut i nogama tlaču me, a po licu bijut. Čada moja progone, Marsu ljutu daju i tim srcu mojemu žalosti zadaju. Zube su mi izbili i osjevki hrane. Otrovi poje mene i sine mi jadne. I dan i noć trude se da u jamu svoju, ah, Srbije žalosna, bace dušu tvoju. Gdi su sad bližnji moji? I sestra ostavi. Sasvim mene prezrijela, pomoći ne javi. Ah, Srbije prebjedna, svi tebe prezrijeli. I sosjedi i druzi već te ostavili. No i sami sinovi moji već je stali. Jogunasti svirepi tugu mi dali. Trzaju mi utrobu, sami se svi smeli, a ne znadu u što se vjekovječno sveli. Šarke, puške i britke sablje položili, pred nogami vragovsi imati mislili kakvog time pokoja ili ti slobode, no nemajuć svog božda ništa ne nahode. Učenija ne imadu, oružje zgubili i vraga mi satreni sebe pomračili. U podanstvo pali svud, u velike bede, noce breme veliko, a jošter ne vide. Crkve moje propale od slobode svoje, utjesnjeni leviti žalosno srce moje. Vrazi čadak trećemu oboru nagone, različinim i mukami k zapadu dogone. Starešine sve moje klone se na stranu, svi po mraku hodeći mene samo jadnu ostavljaju na mukah, ah žalosti moja, ah Srbije prebjedna, gde nadežda tvoja? Risi s mene njekoji moji razderaše i nagume državnim na sram objaviše. Sebi slave tražeći meni udručajut, samo što držanje ješćem zaščišćaju. Tko mi može dovoljno žarkih suza dati, ovu moju nesreću do vijeka plakati? Više ne imam nadežde, razvije moju žalost, sam ti višnji, o Bože, premijeni na radost.
To je Zaharije Orfelin napisao o Srbiji. Hvala Marija, ovo je jako bitno da se ta pesma čuje, zbog toga što ja verujem da niko nije pročitao do sada, a ako jeste, onda, mislim, stvarno je retkost da se zna za tu pesmu. A zašto je to bitno? Zato što je Orfelin bio u stvari istoričar, graver, kaligraf, pisac udžbenika. On je bio jedan vrlo širok dijapazon kulture i obrazovanja. On je pokrenuo taj prvi slaveno-srpski magazin koji je štampan u Veneciji, a i taj prvi časopis je bio prenet na čitav slovenski jug. A izašao je taj jedan broj, pošto nije posle više moglo da se nađe verovatno sredstava za to. U predgovoru tog časopisa bio je manifest gde je Orfelin izneo osnovnu ideju građanske prosvećenosti. To je bitna ideja demokratizacije kulture. Da nauka treba da služi potrebama običnog čoveka, a književnost i filozofija da izađu iz uskog kruga učenih ljudi i da postanu dostupni svima i da budu jedan prvi način obrazovanja, širokog obrazovanja narodnih masa. To je bila u stvari prva srpska svetovna i građanska prosvetiteljska knjiga. Tako da Zaharije Orfelin je uveo u srpski književni jezik, proklamativno, reči iz crkveno-slovenskog i narodnog jezika, jer se nije pisalo narodnim jezikom do tada, i specifične ruske reči, jer je tamo učio. I on je time u stvari praktično i osnovao slaveno-srpski jezik, za koji mi znamo da se koristio u 18. veku i delimično u 18. i kroz ceo 19. vek. Tako da, eto, to je srpska književnost dobila jedan novi jezik koji je bio malo napredniji i moderniji nego jezik srednjeg veka. Eto, to sam htjela da dodam za Zaharija Orfelina. Mi sad imamo još da kažemo par reči o Vidakoviću. Ja ne znam jesi ti, Marija, našla to za čitanje. Da, mogu da samo dodam da u poslednjim decenijima 18. i prvim decenijima 19. veka udareni su temelji nove srpske kulture i književnosti, osnovane su škole, pokrenuti su prvi listovi, stvoreno je pozorište, napisani su kompendijumi iz osnovnih naučnih disciplina, uvedeni su novi književni žanrovi, roman, drama, esej, razni pesnički oblici. Od njih je najveći uticaj imao roman s Milovanom Vidakovićem 1780. do 1841. kao glavnim predstavnikom koji je svojim moralnim i sentimentalnim povestima i svojim slatkim stilom postao omiljen kod široke čitalačke publike. Slična orijentacija obeležava i delo Joakima Vujića od 1772. do 1847. oca srpskog teatra. On je stvarao pozorišne amaterske družine i za njihove potrebe posrbljavao drame nemačkih pisaca, Kocebu i druge, dok je proza težila patetičnoj i lirskoj osjećajnosti, u poeziji je preovladavao ideal učenosti i to one vrhunske čiji su uzroci bili uzori u klasičnoj kulturi. Iz te orijentacije ponikao je i prvi srpski pesnički stil, klasicizam. Njegov utemeljivač je bio Lukijan Mušicki 1777. do 1837. Arhimandrit manastira Šišatovca i episkop. Negovao je klasične pesničke forme. To. Toliko.
Kristofer Žefarović. Mi ćemo sada da krenemo, u stvari, Kristofer Žefarović pripada grupi slikara i srpsko slikarstvo 17. i 18. veka je karakterisano oslikavanjem crkava uglavnom, 17. vek zapravo, početak 17. veka kada su se doselili u Austriju. Zato što je to još uvijek preovladavala ta religiozna učenost i jedino je na taj način narod mogao da se prikupi i da skupi svoje biće zajedničko. Međutim, u to vreme se odvija i velika seoba i taj kulturni život počinje da se polako pomera u drugi plan, jer se srpski narod naselio u Vojvodini, u Austro-Ugarskoj monarhiji, gde je u to vreme uveliko vladao barok. Tako da je to bilo vreme kada je crkva, vodeći ljudi i vođe narodnog preporoda i zaštitnici nacionalne vere, kulture i prosvetiteljstva su sa dolaskom u Austro-Ugarsku shvatili da se menja život naroda i da život u umetnosti dobija neke nove karakteristike, da to više nije samo oslikavanje crkava. Tako da to je bilo nezaustavljivo u svakom pogledu i naročito u umetnostima ovih centralnoevropskih zemalja. Međutim, u svakom, Evropa je ipak bila kompaktnija, čak u to vreme imamo naravno i Ruski dvor, imamo Ukrajinu, imamo Austro-Ugarsku, Mađarsku i Austriju, imamo Italiju, Veneciju i druge zemlje koje su počele polako da menjaju svoj kulturni život. I ne samo kulturni, nego i socijalni. I tako da se sve manje traži oslikavanje crkava i po nekim velikim privatnim kapelama i državnim zdanjima još uvek se to oslikavanje i religiozno oslikavanje primenjivalo. Do baroka su postojala samo 3 slikarska roda kod nas. Zidno slikarstvo ili freske, slikanje na drvenoj ploči ili ikonopis i slikanje na pergamentu ili minijature, odnosno iluminaciju knjiga. I to smo u prošlom predavanju govorili i pokazali, tako da svi ti likovi koji su rađeni, pogotovo freske, su u stvari sledile arhitektonsku strukturu ikonostasa. I tu su se te figure i koncentrisale, to je bio jedan kanon koji se stalno preslikavao još od srednjeg veka. Međutim, u zapadnoj Evropi zidno slikarstvo postaje sve manje prisutno sa pojavom vitraža i tako da je u ovom dobu srpska umetnost isto dobila, pogotovo prelaskom u Austro-Ugarsku, dobila novi izvor inspiracija za svoje slike. I pod uticajem baroka pojavila se nova grupa slikara. Nikola Nešković, Dimitrije Bačević, Dimitrije Popović, Ambrozije Janković, Teodor Kračun i drugi. Oni su stvorili posebnu varijantu srpske umetnosti i ikonu su pretvorili u sliku. Kasnije to prihvata i Jakov Orfelin, on je sinovac Zaharija Orfelina, i Teodor Iljić Šešljar, koji se bavio baroknim klasicizmom. Kako je uopšte došlo do stvaranja srpske slike, srpskog slikarstva u Vojvodini, je bilo pomoću novca bogatih porodica. Najbogatija porodica iz tog doba je bila Tekelija, Sava Tekelija, to su njegova 2 portreta, jedan kao običnog čoveka, jedan kao plemića.
On je živeo od 1761. do 1842. I on je bio jedan od najvećih poznavaoca srpskih slikara i benefaktor koji je doprineo velikim delom razvoju srpske kulture generalno u Vojvodini i Mađarskoj. Zato što je kroz obrazovanje i upošljavanje slikara da portretišu familiju Tekeli. Ja sam ovde stavila dve, Roksanda Tekeli i Alka Tekeli su bile dve dame koje su bile iz porodice Tekelija i ovde vidimo zašto sam ja izabrala te dve slike, zbog toga što sam htela da vam pokažem kako su se odevale. Roksanda je bila jedna od starijih gospođa, znači ona je bila jedna od prvih Tekelija koje su počele da se portretišu i ona još uvek nosi jedan malo starinski kostim, da ga tako nazovem, a Alka Tekelija je već modernija, ona je već preuzela barok kao svoj način života i vidimo je u potpuno drugom oblačenju, u potpuno drugom izgledu. I u šminki, i u nakitu, i u svemu, mada je nakit čini mi se isti. Ali to su bili strašno važni momenti u našem slikarstvu srpskom, zato što se vidi pomak iz jedne kulture ka drugoj kulturi. Tekelija je u stvari imao vrlo veliki značaj u kulturi srpskoj i značaj za našu istoriju, zato što je on je bio jedan od finansijera i stvaranja Matice Srpske, bio je vodeća ličnost u politici i društvenom životu. On je svojim finansijama doprineo da se položaj Srba popravi i da mnogo Srba počne da se obrazuje u Beču, u Veneciji, u Budimpešti i u Rusiji i u Kijevu. Tako da ti prvi portreti bili su čak i neki anonimni slikari koji su slikali porodicu Tekeli, ali to je isto bilo važno zbog toga što je ostao jedan istorijski trag jedne porodice, jedne značajne porodice koja je opstala i koja je bila dominantna u 18. veku. Veliki slikari iz tog doba su bili, ja ne znam da li možemo to malo da podignemo ili ne, zato što ovde je, htela bih da vidite prvi autoportret u srpskoj istoriji slikarstva. Taj autoportret je Stefan Tenecki, slikar, ona prethodna slika. Ovo je sa desne strane, kao što vidite. Stefan Tenecki, on je bio jedan od vrlo važnih slikara iz tog perioda i on je bio isto tako iz plemićke, poreklom iz plemićke porodice iz Lipova, rođen. Može, da. Mislim, ovo je interesantno zbog toga što mi nismo do ovoga portreta, autoportreta, mi nismo imali autoportret u srpskom slikarstvu. Tako da, eto, to je interesantan moment. Nebitno je da li je on lep, na primjer, boje su i dalje vrlo tamne i ne znam, nema koloriteta koji bi se kasnije javio. Rekla sam da je Stefan Tenecki poreklom iz plemićke porodice iz Lipova, rođen je u Čerteđu u Rumuniji, ali se ne zna ni gde je umro. Zna se da je umro 798. godine, ali se ne zna ni gde i ne zna se ni gde je sahranjen. Kao mlad se bavio slikarstvom i radio za Aradsku episkopiju, pošto tada još uvek su se time bavili. Evo, ovo je Stefan Tenecki, ikonostas koji je on oslikao i to je Sveto Trojstvo, crkva Svetog Trojstva u Blaju.
Bio je senator u upravi Arada, naslikao je taj svoj prvi autoportret i imao je u stvari vrlo nesrećan porodični život, zato što je imao 2 ćerke i sina, sa sinom se nikako nije slagao, nije živeo sa decom, ali ostavio je u svom testamentu ćerkama sve, a sinu ništa. Mada je sin umro pre njega, on čak nije otišao ni na njegovu sahranu. Tako da to je bilo neka, ne zna se zbog čega. Danas je samo ostalo nekoliko ikona njegovih u rumunskim crkvama koje podsjećaju na njega. I on je inače učio slikarstvo u Kijevu i u Rusiji i njega je episkop Isaije Antonović poslao na školovanje i skupio pare verovatno opet od crkvenih doprinosa, ali njegovi rani radovi su svi izgubljeni i ostao je samo taj naos u manastiru Krušedol, kao i u crkvama u Aradu, Pešti i Starom Bečeju. Njegov stil je senčenje. Ja ne znam da li to možete da vidite na njegovom portretu. To je senčenje u stvari prvi put da u srpskom slikarstvu se to smatra kao početak srpskog slikarstva i to je modernog slikarstva, jer do tada nije bilo takvih oslikavanja. Mi znamo da su freske i sve crkvene slike nisu imale nikakvu senku, samo su bile figure i bile pozadine. Sledeći slikar koji je isto jako bitan za nas, ja sam izabrala samo 2-3 slikara da se sa njima upoznamo sa srpskim slikarstvom 18. veka. Teodor Kračun je rođen u prvoj polovini 18. veka, ne zna se kada, a umro je 1781. u Sremskim Karlovcima. Za njega je jako bitno da je ovaj njegov portret i on je tragično poginuo padom sa skele dok je radio na crkvi u Sremskim Karlovcima, ali se ne zna mnogo više kako se to desilo i na čemu je tačno radio. Bio je bojem i to mu se pripisuje i u smrti. On je radio sa Jakovom Orfelinom na ikonostasu koji su prihvatili da ukrase živopisnim hudožestvom, kako se to zvalo u to doba, i zato su bili plaćeni, a ja sam vam izvadila da ceo njihov račun, kakav je ugovor bio sa crkvom da se napravi jedno oslikavanje živopisanije, kako su oni to zvali u crkvi. Ja ću vam to pročitati zato što to ne mogu sve da zapamtim. Oni su bili plaćeni 40 kola drva i stan, 6.000 forinti u 4 kvarta, od čega će sami slikari nabaviti boje i zlato i ništa više. Ugovor je sadržavao i elemente rada, tako da su opštinari određivali koje likove treba da slikaju i da cela duborezna kompozicija i delovi crkvenog mobilijara budu pozlaćeni, kao i da izvedu samo se trenutak. Kao da izvedu marmoriranje, ili to je postupak imitacije mermera. Ugovor je predvideo da umetnici počnu radove najkasnije 15. jula 1780. ali je natpis na ikonostasu koji je nedavno pronađen potvrdio da je početak radova krenuo 1. septembra 780. sa živopiscima Kračunom i Jakovom Orfelinom iz Cesarsko-kraljevske Bečke akademije. Jakov Orfelin, ja mislim da imamo tu i Jakova Orfelina,
Jakov Orfelin je studirao slikarstvo u Beču. On je bio, posle je prešao u Veneciju i bio je sinovac Zaharija Orfelina, koji ga je i školovao i plaćao to njegovo školovanje. Njegov Zaharijev brat je umro i on ga je dok je još Jakov bio mali, tako da ga je on preuzeo da se stara o njemu kao otac. On je prema dokumentima Bečke akademije studirao slikarstvo od 1781. godine. Sahranjen je u porti Sremsko-Karlovačke saborne crkve sa severne strane. Pored religioznog slikarstva i portreta izradio i crteži za Bakroreze Rajićeve istorije. Smatra se vodećim predstavnikom srpskog kasnog baroka i u kome se jasno ogledaju uticaji rokokoa i neoklasicizma. Orfelinovo slikarstvo je po duhu najbliže epohi prosvetiteljstva i prosvetiteljskim reformama. Kračun je takođe studirao u Beču, kao i Vasilij Ostojić, Dimitrije Bačević, Hristofor Žefarović pre njega. Eto, to bi bilo o njima. A sledeći slikar je Arsenije Todorović, Arsenije Todorović. On je rođen u Prelezu 1767. godine i umro je u Novom Sadu 1826. Krajem 18. veka počinje veća potražnja za portrete, tako da je on počeo da slika puno portreta. Crkveno slikarstvo je dobilo jednu baroknu karakteristiku, tako da nije bilo više srpsko crkveno slikarstvo. On je studirao kod vodećih austrijskih učitelja i umetnika tog doba, bio je izvrsni crtač, imao je svoj pečat u odabiru boja, vrlo je bio naočit sa tim bojama, negde je koristio potpuno tamne i teške neke boje, a onda odjednom je pustio kao na ovome konju gde se vidi njegova noga koja je jarko crvena. Evo na ovoj se bolje vidi. Da, ovde se možda i bolje vidi, jeste. Tako to je bio, on je bio u stvari jedan od najplodnijih slikara u krajem 18. i početkom 19. veka, kao što vidite on je umro 1826. Ali su neki njegovi radovi uništeni u revoluciji 1848. Slikao je portrete vodećih ljudi, ali i obične ljude iz naroda i jedan od njegovih najpoznatijih portreta je Dositej Obradović. On ga je slikao 1818. Todorović je bio mason i imao je veliki ugled u Srbiji među vodećim ljudima crkve, vojske i državne strukture, kao i daleko van Srbije. Tako da vidimo da pripadati... Sima i onda idemo na video. Vidimo da je to bio jedan isto... veliki moment da se pripada nekoj organizaciji, u ovom slučaju on je pripadao masonima, ali bile su i druge organizacije gde su naši slikari, umetnici, pisci i ljudi koji su i sveštenstvo na izvestan način pripadali, ne masonima, ali možda nekim drugim organizacijama. Poslednji koga smo uzeli da prikažemo je Sima Milutinović Sarajlija, i to će Marija da pročita o njemu kratko i imamo na kraju opet jedno iznenađenje kao i prošli put. Znači, Sima Milutinović Sarajlija je bio srpski pesnik, hajduk, istoričar, prevodilac, filolog, diplomata i avanturista. Rođen je u Sarajevu 1791. godine i dobio je po njemu i nadimak Sarajlija. Organizovao je, učestvovao u prvom srpskom ustanku u Orašcu. Ima jedan stih iz jedne od njegovih pesama.
i glasi ovako. Klikni vilo, ne umukla nigda. Stresi grlom sve sjajnije zvezde i džinđuhe iz kumovske slame, da s junacima venci spletaju i na glave vitezova srpskih postavljaju za odličje bolje. Eto, za sad toliko od Sime Milutinovića Sarajlija. I iznenađenje. Ovo je Sarajevo, baš čaršija. Vesna, ne čuješ se? Ok, ovo je bila prezentacija 17. i 18. veka srpske književnosti i slikarstva i srpske kulture, zato što je to bio najgori period u koji smo bili, seoba i ono sve što nas je pogodilo u to vreme, naročito što je umetnost i književnost mogla da se razvija jedino u mestima van Srbije, odnosno gde su se Srbi naselili i napravili svoje nove domove. Naš sledeći događaj će biti intervju 13. februara
u 3:30 sa Viktorom Lazićem iz Beograda. On je isto na Zoomu, poslaćemo vam informaciju o tome. Viktor Lazić je osnivač muzeja Adligat, muzeja knjige i kulturnog centra Adligat. I naš razgovor, pretpostavljam prvi, bit će ih više jer je on tako jedna svesrdna ličnost i toliko mnogo toga je uradio. Ovaj prvi razgovor će biti vezan za stvaranje kolekcije srpskih knjiga koju je porodica Lazić počela još u 18. veku da stvara. Tako da on će da objasni taj najvažniji trenutak koji se dešavao, nekoliko trenutaka koji su se dešavali za vreme raznih ratova i za vreme najvećih pomeranja istorije kod nas u Srbiji. Njegova porodica je takođe iz Vojvodine, tako da ovo je bio jedan mali uvod u tu kulturu Vojvodine, pa ćemo čuti od njega i malo više o tome. To će znači biti 13. februar u 3:30 na Zoomu. Poslaćemo vam naravno link ako želite da budete prisutni tom razgovoru. Hvala lepo na ovome, a da li neko ima neko pitanje da postavi ili ako ne, onda da vam kažemo doviđenja. Otkači. Ne mogu ja, okej, čekaj. Da se sami, nek se sami unmute. Ako možete da se sami unmute, ja mislim da mi možemo to. Ne. Ask to unmute. Oni moraju sami. Vesna, oni moraju sami. Dobro. Kliknite tu gde piše mute ako želite da pitate neko pitanje ili da razgovaramo nešto. Pošto su svi tiki, ja ću da kažem onda prva veliki pozdrav. A zašto da ne? Veliki pozdrav iz Redinga, ja sam prvi put sa vama i jako se radujem, hvala vam mnogo što ste me pozvali. Nemam nikakvih pitanja, samo da kažem da sam zaista uživala u vašoj prezentaciji i mnogo sam naučila sa vama, moram da priznam. Čula sam mnogo divnih stvari za koje prosto nisam znala. Za neke nove stare slikare, da tako kažem. I posebno ste me dotakli sa videom o Sarajevu, jer sam ja iz Bosne, tako da je ova Bosanka odmah prepoznala svoj glavni grad. Da. Tako da baš ste me onako dotukli ste me, pošto me nostalgije i onako drma. Ali bilo je zaista divno. Zaista divno, mnogo vam hvala i radujem se unaprijed sledećem druženju. Hvala vam. Nema na čemu i drago nam je, nadam se da ćete i sledeći razgovor biti sa nama. To će biti 13. i vrlo interesantan razgovor sa Viktorom Lazićem. On danas ima muzej Adligat u Beogradu, muzej knjiga koji je na Voždovcu i koji ima posle Narodne biblioteke Srbije najveći broj knjiga u Srbiji. Sad gledam, to je subota 13. To je subota 13, da. Dobro. Eto, ako ste u situaciji, vrlo rado bi voleli da nam se i obavestite još i druge, jer ovo su sve slobodni pristupi. Da, stavila sam ja danas link na stranicu Srpske škole, tako da stavit ću za taj naredni put kad vi meni pošaljete na mail, ja ću staviti, pa ako želi da se pridruži. Ko želi, neka se pridruži. Da bome. Hvala vam mnogo. Nema i hvala vama na prisustvu. Nema na čemu i drugi put. Doviđenja. Doviđenja, vidimo se. Doviđenja. Da li me čujete? Čujemo, da. Dobar dan, ja sam Tanja Ajtić iz Vancouvera. Jao, pa Tanja iz Kanade, da. Jeste, mi smo se dopisivali. Iz Vancouvera, da. Neke lepe događaje. Ništa, samo sam htela sve da vas pozdravim i ja sam prvi put ovde na ovom forumu. Da. I nadam se da ću i dalje da
učestvujem i mislim da sam mnogo naučila danas. I za to mi je mnogo drago i pozdravljam sve učesnike. Hvala vam mnogo, a ja mogu i vas da predstavim. Tanja Ajtić je bila jedan od učesnika našeg prošlogodišnjeg konkursa poezije i proze i ona je dobila i nagradu. Tako da bila je prvo nagrađena, koliko se ja sećam. Jeste, druga nagrada. Druga nagrada, da. Jeste. Ali to je sve jedno, to prva, druga, treća, nije važno. Važno je da ste nagradu. Hvala puno. Vrlo sam sretna da ste se pridružili ovome. Hvala. Puno. Nadam se i sledeći put da ćemo vas videti. Hoću, sigurno, Vesna. Prijatno. Prijatno. Pozdrav svima, prijatno. Katarina, evo i tebe da pozdravimo isto. Baš mi je drago da si uspela, znam da si busy i da imaš toliko puno. Ne, mislim ovo je ipak uživancija slušati. Na kraju krajeva moja mamina familija, svi dolaze iz Mađarske, tako da je ovo dobro odslušati i videti. Svi su raci, tako da. Mnogi ljudi ne svima i nadam se da ćemo da nastavimo ovaj razgovor, jer ipak je bitan i kulturno bitan i nije bio nikada previše enfansiziran u našem obrazovanju, tako da je ipak bitno sve ovo. Pa kako da ne, ja mislim da mnogi ljudi ne znaju u stvari za mnoga imena 18. veka, zato što, kao što si rekla, mi u školi nismo učili 18. vek, nisu nas obrazovali na tu temu. Posebno ne slikarstvo. Pa posebno ne slikarstvo, to je tačno. Evo, i Slavica isto. A ništa religiozno nije bilo dozvoljeno. Da, religija je bila na poslednjem mestu. Ali je bilo važno da se sazna da je taj 18. vek bio jedan temeljac, kamen za početak naše pismenosti i kulture, jer na osnovu toga je prvo Dositej Obradović, zato smo toliko i posvetili pažnje njemu i Marija što je čitala, jer Dositej Obradović je uneo taj prvi talas svetskog znanja i neke svetske kulture, jer mi smo došli kao da smo pali sa Marsa u Mađarsku i Austriju, jer Turci nam nisu dozvoljavali da bilo šta radimo, samo je moglo po crkvama da se i dalje vode ti crkveni neki, ne znam, čitanja i pisanja. I to nije bio ni srpski jezik, to je bio crkveno-slovenski jezik. Tako da, to je bio... Katarina, jel smem ja samo da vas pitam, pošto ja pratim chat, šta je servus? Servus je, znači, kao na neki način pozdrav za doviđenja, kao ćao, ali može da se kaže za zdravo i za doviđenja, koji je kao onako ratsko-srpski, ali je nekako između mađarskog. To je austrijski, tako kažu. Da, austro-hungarijan, da. Pa ja znam kad odem u Beč, ti vikaš servus, da. Jeste, a pošto se moja baka, ona mi se rodila u Budimpešti i mama iz Ade, onda mi svi kažemo servus kad se vidimo i kad kažemo doviđenja. Dobro, mi smo vesevi, moramo da se malo... Malo da se obrazujemo, dobro. Da li, evo, jako se radujem što ste prisustvovali, nadam se da ćete za 13. biti slobodni da se priključite, a u svakom slučaju ko želi možemo da vam pošaljemo ovaj snimak ovoga razgovora što smo vodili danas. Nadam se takođe. Zahvaljujem, pozdrav iz Engleske svima, ja iz Rochestera, Vesna iz Londona. I sa nekih drugih mesta. Hvala vam svima na prisustvu i hvala Mariji na čitanju. Stvarno je bilo, ja znam da je ovo dosta velika bila pesma Plač Srbiji, ali ispalo kako treba. Hvala Marija. Ja bih htela samo da kažem hvala svima koji su bili ovde. A moram da bude ovako malo pristrasna i da kažem hvala mojoj sestri iz Portlanda koja se uključila i jako je rano tamo. Pa naravno, kako da ne, ona je stvarno
toliko lepo da se priključila ne samo zbog tebe, nego i zbog nas. Naravno. Hvala. Prijetno. Prijatno svima, doviđenja. Zatvori. Stop recording. Ne mogu na ovom.